kızım? Niye? Bugün sayıda yaşlı oynadın mı? Ova. Ne tamak yedin? Kaşa. İlagan yoksun mu? Yok. Ne zaman? Canım, sizin aileniz kaçan tiyedi ekan? Aksa yok baylıkta TV'ye geçip atpay. Шымал алсаңыз жақсы болот эле, шымыңызда эскирип калыптыр. Endi şimdi koyup hiç giyinleri alalım. Кусасың ба? Байке, токтоп турасызбы, кызым кусат экен. Ай, кусу берди. Мына кусундага да 1000 сом кошуп төлөйсүз. Ушуга 1000 сом төлөйсүз. Койчу. Мен муну мойкага алып барып жуудуруп алсам башкалар арзанып коюшат. Үйгө жетейин деп калдык. Тунчукпай эле жеткирип кой. Жок. Oldu. Ne kıldın tök aldın mı? Ne kıldın Tüsü. Barın töküp taşlagan turbayısın gece siz de düşsünüz. Barın töküp taşlagan turbayısın erkekten baspaysın diye. Жол келет байлыкка бала да эми. Sizden giyik adamlar buğa arız yazışat. Ben bunu juğduruşum gerek gece. Akça төлөйсүз же болсо ушул жерде калın. Акчабызда калган жок, аз калды 100гө жеткирип коем мен. Suмкаңызды алыңыз, өзүңүздөр кете бериңиздер.